Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi ibdalil fa'il ifti'ali ta'an. Nu tetep itu pasal dina mertelakeun ngagentoskeun fa wazan ifti'al ta'an kana ta. Dzulaini fata fi ifti'ali ubdila wa syadda fi dzil hamzina hub ta'al takala. Dzulaini ari anu ngabogaan lin ubdila eta digentoskeun itu laini nawanana fa'an fa fi'ilna ta'an kanata fifti'ali nu tetep itu fa dina wazan ifti'alun wa syadda jeung parantos syad widil hamzi dina anu ngabogaan hamzah naonahu takala saumpamana lafad i takala tetap ti'ali rudda isramut baki fidana wazdad wadakir dalam baki ruda kudu ngabalikeun anjeun ta aftialin kana ta wazan iftial to'an kana to isramut bakin nu tetep itu ta dina sabada harap mutbak harap itbak fidana di baqiya parantos tetep itu ta pidana dina lafad idana wazdad jeung lafad izdad wadakir jeung lafad iddakir. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.